thlir tu te chibayule kan channel in lo thlir thina wangin in chunga kan lome kan video masa khan China foreign minister in Tibet atlo thule ralthuam an chek thu kha kan tar lang to a okas ni som pakwa he video siamani tu jinglam Chanchin burhang sanga Indian Air Force IAF in singsat thu kan mule a Times of India le India Today chuan India sipaiten Pakistan ramri shula light combat aircraft Tejas anda thuan tar langani in do hun tur hi ahlato lo ni na langa kan riat sa thup angin China solfaki ang zela chethin hi chu Pakistan hiania nimin khan China chuan ralthuam a chek bel thu kan hmu a India tan chuan ramri zong zong hi ven uluk angai tatak zetani hi a khoi lam ma hi in thla da athiang lo ani ber mai tlem chuan Bangladesh lam hengai angam dewa mase muslim rual tam tak India ramaron lutum anom ve renga India hian international border anei sei sia heian na ati tam ve em don ani hi thenom ramte chezia enin India tan chuan om hle na hun ani to lo ti achiang maya theito pin engthil po machon theiturin a inbuatsa ve renga tuntuma Tejas fighter da chan po hi Pakistan atanga be na lo machon nan ani bera China ramri lama chuan Tejas fighter aya chunglung zok amang tura ngai photang India hian ralthuam tam tak Hindustan Aeronautics Limited HAL atangina order le meka leilam in be na chu ngai tu om kan ni lo tura ngai la Clemen van sanglam boruak lama in be na hi thom chak deu angai ani hemitan hian Rafael le Lockheed siam khovela thona thaber berpola soi ala khom me chunia tinram chung company te point ralthuam siam na an thok mup mai boka HAL siam Tejas Mark 1A hi somriat le pathum zet chu boipui mek ni in sangni le somni December mazo felman base ne Indian Air Force in HAL ne na tanga aleitur Tejas somriat le pathum hi maktaduai singthum sang koman turani a heng ringot po hi Pakistan tan chuan huphur om tak chu ni venge yang le India hian ramri ven turanga kan ti to kha China and jet fighter panga ani chuan India hian pasari tal ane angai ni HAL Tejas hi single engine fourth generation anti chi hiani a light combat aircraft LCA anti maya indo thona zang khai chi kan ti mayang chu Tejas hian Mike 21 ho kharon thla ka India hian kum sang ni le pakhata tang khan hetiang thona himang tanin amang tangkai thiam hle to nia ngai ani tuna hian IAF hian Tejas fighter zathum somni pali vela kol meka sangni somni nulama chuan zali chuang anei to ang HAL Tejas hi ramdang poinan du thu an lo soi ve thina sangni som parukhan Bahrain International Air Show Tejas hi phaulan alo ni to a United Arab Emirates le Malaysia chuan du ve viawani sangni som pariat khan UAE Defense Minister Mohammad Falasi chu India rama lozinin HAL lam hi adora tin Malaysia point November sangni som pakwa khan HAL atangin information chi rang Tejas chungchang hi an lo deal to boka mase HAL lam hian ram chunga man tur po an supply ne ri lo wangin UAE le Malaysia hi ala supply thei talo ani mel ani hi ti chuan ramri boina lama khan han lut le taila India hian Ladakh ringota sipai sing thum zet ada to a Ladakh population hi 2.74 lakh ni in miring omzat anga chu chuan sipai omzat hi za som pakhat velani om zia chu civilian som vel zela sipai pakhatan om ti na angani chu India sarkar chuan China in nu do ma chuan ramri hrula hian sipai da atum renga tumnga lai in biak na om to ma se atu lam ma in thiar chu antum silova chuan boruak a zia om hlei thei tak lo ani ber hi Forbes Chanchin bu point China J-20 steel fighter ho chungchang aron update vele a J-20 pani chu China hian Himalaya tlang dunga ada to thu Forbes magazine hian atar langani satellite clear na atanga landan chuan Hotan Airbase vela J-20 chevela mu theya azat dik tak le ralthuam an pai chungchang ero riat chian ani lo
Hotan Airbase hi Ladakh atangin mel zan hi vel leka hla ani China chesia en hian Zun ni som panga a galwan in be na chungchang media ten an report kha adik ngei ne na lang Chanchin busang sanga kan mu angin India sipai som ni in nun na an chana China sipai lam hi som li chuang an thi ve thung nia riat ani a hei hi thu dikani ngeyarin om ta viau mai China hian phubala ka tum ta char ne na lang Masepu modi chuan India sipai te chu andu hun indo puang mai turin thu nei na pezui tamai sia China lam hian huang taw lutuk ngam ri lo ani mel Pakistan lama Tejas amanga China lama Su-30 Mike 29 le 29K fighter te mang boka tunin hmana chuan ramri hi anveng ne review maya ang China hian J-20 hi somli bor vel ba ka kolbik lova South China Sea lambo ruak adai theibik si lova Kashmir lama mantur hi anga lutuk bik lovang ti achiang renga achan chu helam ai chuan khilam khi ral rel khir don US le a hote an nitlat maya helama pu arukin Russia thiamna India hian tam taka mangtel don thoboka China hian indo kher hi chu adu viawarin ombik khri lovani tin COVID-19 manga politics a khel hi a hlo cham chiang hle ni ena langa COVID-19 lo chu atang khan ramza somnga chuanga tanpuina apea medical team somthum panhi zet ram somthuma atir chuak boka masi hi ti chung hian China dodal na anna sa hle renga COVID-19 damdoi chungchanga po Russia nen boruwa kan nei pha le a China inrin lo lai tak main Russia president Putin a chuan COVID-19 damdoi a kol thu puang ve ta thut maya the Global Times chuan a chang ngalin China in kan siam hmasazok ti in company panga COVID-19 damdoi siam hlo tling atar lan zinga Russia chu asoitel du tatlat lo maya video masalama khan kan soito a Russia hian air defense system chuan vor S-400 chu China ape chun zom du to lo kan ti kha kan Chanchin la khom te hi news rin tlak ber tanga kan lor khom mani hloma Chanchin tharpa ngai anga puan ni lovin editor ngai dan po tlema zong kanan zeptel ta thina Chanchin tharpa ngai heng zo net te LPS le AIR kan mu angnen hian kan kalphung hi ain ang chia lo dewa hei hi ngai thatu le thlir tu du om tak ten men lo riat sak don nia tin kan ngai da ne mo kan an ze tela in oi zong alo ni lo po in comment huang lama khan ngai dan thazok le om ang zok kan lo siam ve thui theinan min ron fin chu azel bok don ne o